svoj mlin jednog magarca i mačka. Kad je umro, trojica sinova podijeliše nasljedstvo. Najstariji je dobio mlin, drugi magarca, a treći mu je preostao jedino mačak. I bio je jako žalostan, pa sam sebi reče: ja sam najgore prošao. Sviću, što ću s ovim mačkom? Poslušaj me. Započni mačak koji je sve razumio. Naruči mi par čizama da mogu među ljude, pa će ti i pomoć ubrzo stići. Mlinarev sin se začudi, ali kako je baš pored njih prolazio. Gotove,